Yes, inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana, iyi ni Mukanzi TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese, mutera agatabe agasonga bwari, abicaye ku ntebe mwicare, abariho wese murimo tubane maze mbagezeho ibyo nabateguriye. Yes, ni ku mpera y'ukwezi kwa munani kuri 31, aho hari byinshi cyane biri kugenda bivugwa. Nuko rero reka mbavure muzindi muzingo y'ibigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa hirya no hino. Uyu munsi turibanda mu mujyi wa Uvira, aho uhana imbibi na igihugu cy'u Burundi, ni hafi ya Bujumbura. Iyo uhagaze hakurya ubureba, iyo uhagaze ku rundi ruhande ubureba ku rundi ruhande, uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira, ukaba ureba uruhande rw'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi uri kugenda uberamo ama operasiyo agiye atandukanye. Ni ibinyamakuru bigiye bitandukanye bwo kugenda bivugwa cyane ko hariho ibyinshi biri kuvuga ko ingabo za M23 ziri mu mujyi wa Uvira. Amaneko zabo, ama operasiyo agiye atandukanye kugenda akorwa. Ni nyuma y'uko kandi hari bamwe bari kugenda bavuga ko bariko baragenda babona imbonerakure, ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zirimo kujya mu mujyi wa Uvira gukora defense kugira ngo ntizitume M23 ibasha kuba yajya muri uwo mujyi wa Uvira. Nuko rero aho byinshi cyane birimo biragenda bivugwa ni nyuma y'uko Lawrence Kanyuka, umuvugizi mukuru wa M23, yavuze ko muri za Minembwe drone ya FARDC yabarashe, ndetse kandi bikaba biri kugenda bivugwa yuko biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, aho izo drone zirimo kuradingira zikaza gutera ibitero muri ibice M23 ikontorora. Ibi rero birimo biraganisha he? Biravuga ko ibi ari ubushyamirane bukomeye cyane, mu gihe Uvira M23 yamaze kuyikuramo. Abenshi barimo kuvuga ko M23 bitabaye ibihinduka ishobora kwambukira ndetse no muri Burundi, kubera yuko ariho ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye biri kugenda bituruka. Ndetse kandi na leta y'u Burundi nayo iraho, ntago yicaye gusa, irimo irakora ibishoboka ngo irwaneho Felix Tshisekedi. Ni nyuma y'uko kandi Felix Tshisekedi yagejeje ijambo ku bantu bo muri Kongo ababwira ikigamijwe muri Kongo. Tshisekedi mu magambo udashize amanga yagize ati urufunguzo rwo kuganisha ku biganiro by'amahoro ndetse no gushyira akadomo ku bibazo bigiye bitandukanye bihari, ni Kongo ifite urwo rufunguzo. Ndetse kandi nako bimeze n'abandi bose niko bahereye kera babivuga. Ni inkuru dukesha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo biragenda bivugwa, bitangaza amakuru agiye atandukanye cyane cyane yerekeranye no ku butaka bwa Kongo ndetse n'i Burundi na Kongo y'Iburasirazuba nyirizina, ahakondororwa na M23. Ni nyuma y'uko mu minsi itari myinshi muri iki cyumweru tugarutse ku makuru yaranze icyumweru, hagaragaye uhagarariye HCR asura igihugu cy'u Rwanda, akomeza asura na Transit Center aho hacumbikiwe abanyekongo bimukiye bahungiye mu Rwanda, ubwo muri Kongo hari intambara ikomeye cyane, ndetse yabahaye ihumure ry'uko hari uburyo buri bugende bigenda kugira ngo babashe gusubizwa mu mago yabo binyuze muri gahunda. Ni nyuma y'uko kandi perezida wa Mozambique yakoreye urugendo rw'uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, aho yahuye na perezida His Excellency Paul Kagame bakagirana ibiganiro. Bigaragaza ko Mozambique ari igihugu cy'ikivandimwe n'icy'u Rwanda, kuko ingabo z'u Rwanda zakoze operasiyo ikomeye cyane mu gutuma intara ya Cabo Delgado yongera kugarurirwa na leta ya Mozambique, dore ko ibyihebe bya
byihebe byagendera ku matwara ya kisilamu byari byaramaze kwigarurira intara ya Cabo Delgado, ndetse kandi aka gace bivugwa ko ari agace kanini cyane gafite umutungo kihariye ku mutungo. Ndetse kandi nuko rero byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Burasirazuba, mu majyepfo werekera i Bujumbura i Burundi, cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Ndetse hari n'abandi barimo baragenda bavuga yuko M23 yakoranye ubuhanga butangaje bwo kubanza kuzenguruka Uvira. Ese koko nibyo? Gusa kugeza ubu ngubu impande zombi ntiziragira icyo zitangaza, gusa ntago amakuru yaba ari gucaracara ku mihanda ngo twicare mu Kanzu TV tutayibagezeho. Akanzu k'Imana, akanzu k'abanyabwenge, akanzu k'abakundana, nimuze tuganire bityo tubashe kumenya ibyo ari byo. Ni amakuru atandukanye ndagenda nkugezaho wowe kugira ngo twibanire mu kiganiro cyacu. Hasta la vista, ibyacu nakagaruka. Ciao ciao. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Yes.